Мына ешіл ада дерлер, юже малі чатырдақ. Бұның бір тарафы чөлдір, бір тарафы бақчабақ. Келер сулар яйлалардан не güzelдір бойлары. Алтын ашлық тарлалары, қозылары, қойлары. Бұл сатырлар мутефеккіріміз Исмаил Гаспринскийге айыттыр. Бүгін тарих ізлері программасы бойлы инсанның адыны ташыған Исмаил Бей қасабасына yol ала. Бұл ерлер Сақ районына кіреді. Халқымыз yıllarнен чекішіп Исмаил Бей қасабасыны тешкілетті. 90-шы сенесіне қадар Исмаил Бей қасабасы ерлешкен ерлерде мысыр бұғдай өскен. Бірші әрекеттен башланған еді. Қырым татарлар, енді кезлерде яшаған вары. 90-шы сенеден башладылар келмеге кезлерге. Башындан оларға редеттілер yazылмаға кезлерде ев сатып алған сойларына да. Нечіндер біз Devlet СССР программасында, Қырым татарларын қайтару ерлішуф программасында yok едік. Кезлерде тек 72 квартиралық ev құрылайды, емде 12 участка берілежек еді женг ветеранларға. Ләкин сүргінлік алдын Қырым татарларының сайысы Кезлев шерінде еді 40%-дан зияде. Шоның үшін әбетті Қырым татарларының истеклеріне бұл келішмейді, әмде талаплар башланды. Март айындан башлап, халық жамиіміздің янында топланайды, ханшымның янында. О біздің жамиімізде о вақытта жами дегіледі, музей еді, музей атеизма. Анда қашылар да бар еді, әмде китаплар бар еді, христиан, иудей динінің ақында, мұсылман динінің ақында. Но халқымыз кірмейіп, анда шо жамиінің янда топланмаға башалған еді. Пикетні башламаға, емде талапларны білдіртмеге біреу бойына алмақ керек еді. Нариман аға ана бабасы яшаған евні көрейім деп, 2 аптаға Кезлевге келе. Амма топрақ алу меселесінен оғрашмаға башлай. Вемында бүтінлей қала. Біз бір айдан зияде пикетте тұрып, ләкин нетижесіне шықмайып, нечіндір не шерін башықларының ақы жоқ еді. Қоларында болған біздің прописка, участкаларын, топрақларын бермеге. Бүтін шей бағылы еді Ақмечітке. Ақмечітте Багров, коммунистлер еділер о вақытта, олар да бойына албай еділер бұл меселемізді чесмеге. Шоның үшін межбур болдық 20 августың 27-сінде бұл топраққа шықмаға. Бұл топрақлар Суворовский мұнда бағай тауық фермасының топрақлары еді. Біз межбур болдық топраққа шығып, әмде чадыр шерчігінің тешкелетіне. Әмде шондан башланды Исмаил Бей. Ішкетуде қасабаның ғайесі ады да беледі. Біз Исмаил Бей деп бұл шерч малемізні, яда қасабамызны адыландырдық о вақыт. Нечіндер мен Ленинградта чалышқанымда маға шындай бір Чарелді Тержиман газетасымен таныш олмаға. Әмде о вақытта Исмаил Гаспринский кім оған біз үшін әмде бұтын түрки мұсылман халқарына неде елдіс, неде бүйік адам болғанын мен енді яқшы біледім. Әмде істегім, әмде ниетімде бар еді бұл инсаны адын яныдан халыққа білдіртіп қалдыртмаға. Соның үшін бұл чадыр шерчіктің башындан мен адамдырған адам Исмаил Гаспринский деп оға башын бар. И халыққа языныз аризаларын топраққа исполком Исмаил Бей деп. Yazған адам yazған, ақыларында да қалды Исмаил Бей шаман пейда олды. Әмде бұл күнлері біз Мында Исмаил Бейдің топрағын алып, әмде мында чадыр шерчің басып,
Böyle bir hareketçiler var idi. Oған союлары Владимир Марченко шондай адам бар еді. O şehirde yaşaydı. O babası Kırım Tatarı еді. Lakin 44'te anası Rus еді. Anası istemedi babasымен sorgunlukka ketmege. Emde babasını alıp kaldı mında. Bu baba 17 yaşgacha bilmedi babası Tatar болған. Сын bilip eşitip Samarkandga barıp taptı o'zun babaсын. Eki ağası endi başka apaydan boldu. Olarman tanış oldu. Endi bek yürekten bizge yardım etedi mında. Biz piketke turganımızda o da keldi. Kok kozlu. Tatarga okşamaydı. Biz de sakınaydık başta bu organlardan bu adam. Lakin son o'z taqdirin bildirdik endi de bizge endi bek yaqin do'st bo'lgan edik. O insan ishlagan yerinden eski tramvay vagonini cho'lga keltirib, onun ortasına tashlab para da almayıp yaxshilik yapkan. Son aynı insanның yardımıyla quruv materiallarini satıb almağa insanlarning imkonlari ola. Bilgeniniz gibi, o vaqtlari ev quruv malzemelerini bizim halkımızga satmaydılar. Nariman ağanın sözlerine göre, pikette turgan insanlarning esas gayesi Kırım-Tatar halkının meselelerinin çözülmesi edi. Umumen, piketlerdeki insanlarning sayısı 100'den ziyade olganına bakmadan, milli harekette olarning sayı azlaşa. Yer meselesinde çapkalagan vatandaşlarımız biz öz toprağımızda yaşaymız degen şarnen hareket ettiler. Böyle batır insanlarının sayısı 105'ke yetken. Olarның arasında yaş balalar da бар еді. Akşamga yakın adamlarının sayısı da azlaşa. İnsanlar kasabanın merkezinde yerleşeler. Ehalisi çok olgan yer 20 gektarını teşkil ete. Şu yerde otlarını orıp, çadırlarını koyalar ve bu kişiler bir quruv takımını teşkil etip, времянкаларны kurmağa başlaylar. Mesut Ağa Abxayirov, Rustem Baubekov, Rustem Asanov degen insanlar toprak участкаларını bölü işlerinden uğraşkanlar. Akşeyh rayonunun Qarchiga koyunda doğan Remzi Ağa Mambetov Kırımdan sürgün etilgen vaqtında 2 aylık bala ola. Qaramanımız Kırımga birinci kere 1969 senesi kele. Elbette propiskasız qıynalıp 1991 senesi aynı zahvatqa düşe. 290 tane amon keldi dubinkalarman. Bizim berdi palatışını qaradıktan quvacaq olup. Lakin xalq birligimen, mambetligimen ana birinci kasabalar qo'shildi. Ana şeyde biz galibe kazandık. Zahvat degen şey yer aldın birden sırada kırmak gereksin. Kırmasan o faydasız. Çünkü buna Kırım boyunca çok zahvatlar var. Kırmay adamlar kırmay. O nasıl yersiz kala. Ben de bunda 92'de başladım buna bu evin neyinizini kötürmeye. 92'de bir aksiya oldu. Kiev 92 degen aksiya. Anda da iştirak ettik. Andan kegensin Okayında degen teşkilat var edi. Onda Nariman İbadullayev var edi. Anda da kirdim. Bu 5. mahalle olsa o yakta 7. mahalle var. Arası boş. Ana şu boş yerin ben özüme inisiyativnik borup aldım. 200 участка. Ana kalk yavaş yavaş vakit kele. Yer berili. No, qirish bek qiyin edi. Suv yok, yol yok, gaz yok, svet yok. Herkes o'zi biladi nasıl qirganini. Aysin Ağa xo'jalik ishlarining mudir vazifasini olib bora ve umumen hesap ishlaridan uğraşa. Bu pikette turgan vatandaşlarımızga aşını Süleyman Bariyev ve Nacibe Abdulkerim pişirgenler. O vaqtlar bek aytaman da bek mambet edi xalq. Çünkü herkesin fikri bir, qari bir toprak alıp ev qurmak. Şimdi başqacha bo'ldi. Qatiqqa. Bunda 7 mahalle var.
birinci, ikinci, 3, 4, buna bizimki buna bu 5. Benim inisiyatifim olan 6, o yağı 7. Ermalini başka kişi inisiyatifini yapıyordu. Ana şu için mahalle deb aytıldı. Қарт емелге яңы темел құрғанда, заман сені сықса, сықып өлдірсе, жанчығыңны 3-4-ке бөлдірсе, кене чалыш, тенде жаның тұрғанда. Мақсадыңа бір күн бірден етерсің, кене ақ деп көкке ұшып кетерсің. Бойлы етіп Амдигер Айбай айтқаны кібі тек өгге кетмек керек. Üçündür bayağı adam yürekleri yetmedi var. Yetmedi çıkmağa korkaydılar bir tavayı kayıttı var Özbekistan'a yaşagandan. Ratlanmağa gelgen soyları da var idi. Piketke yazılganda. Ana şu 150 kişi, 80 adam kavaydı keçilerde, bir tavayı kaşaydı, keçilerde korkaydılar kalmağını. Ne de olsa da hareket edip 6 noyabrgacha turdik bunda. Endi az vaqt ana yo'g'orga chiqib, qapatib yo'g'orni nechundir bizim meselemizni chizmaga istemedilar. Endi qo'ldan kelmaydi she'rni, aqimiyatni. 6 noyabrda meni davet etdilar isполком to'qnashuvga kezlevga. Endi böyle bir teklifler aytdilar. Bizga kelishmagan so'y. Теклиф ise başqa ola. Тек тамырлары кезлевле олып, мында doğan insanlarını yazdırmaq. Қалғанлары кетсінлер дейлер. Son қараманымыз böyle cevap берем. Krım tatarlarını mında surgun etkende Sovet hükümeti ayırmaydı. Kezlevli mi, Bakçısaraylı mı, Yağboylu mu, hepsilerini surgun ettiler. Hepsilerini yazmak gerekti. Lakin onlar da razı olmadı var oğa. Şey etip biz keşi saat 12'ye yakın edi. Bir sözge, bir kararga kelişmedik. Kaldık bu isполкомga. İkinci günü onu zahvat deb ayttılar. Bütün gazetlerge darqatıldı haber. Kezlev şehrinde 40 tatarlar isполком teşkilatını zapt etkenler deb. Bu biz onu başkaca sayaydık. Biz endi başka çaremiz yok idi ketmegen o yaktan. Endi kararga keldik. Ya da bizni yazdırar var ya da başka çare yok idi çıkmağa bizga. Noyabr 13 gününe kadar insanlar şehir icra komitetinde beklep oturdular. Bu vaqtlarda halkımızga çeşit türlü sözler aytılıp, korkuta ediler. Halkımız ise Kırım ve Sovet hükümetine bu vaziyet hakkında haber berem. Tatarstan bek balaban yardım etken edi o vaqtda. Venera Yakupovan da çalışkan jurnalist bizga bek yaxshi qaraydi. Endi bizim haberlerimiz böyle bir kezlerde bo'lgan voqea to'g'risida Tatarstonda chiqqan 40 kaç binlik gazetini anda basaydı bizim haberlerimiz, kısa haberlerimiz. Biz Şehmacakmaz, biz soğuğaşı hareket ederimiz deyip, hem de bütün Tatarston'dan bek köp telegram yoğan oldu Moskvaga Gorbachev adına bizim yardımına talaplarımızga qo'shilib. Shuning uchun men deyman, bu bizim g'alibimizga bek balaban yardım şu Tatarstan hem de Bashkortoston tarafdan yardım bo'ldi bizga. Bugun de yerli sakinler olarga yardım göstergen insanlarga o'z minnetdarligini bildireler. Ammo endi kasabani qurmoq kerak. Ogda ise sovuq kunlar bekley, qishda ise çadırlarda yaşamak pek ağır ola. Sabahtan шығайдық, su yok, meskinlerde su var edi bizde. Hem de o töbesinde endi buz edi. Bir kaç 20-30 adam eski anau shunda universitet bitdi. Turani onun yanında askerlerin bir yeri var edi, voyinskaya часть.
мында сму башылғы еді бір адам, онен лаф етіп, біз рұқсет алған едік бұл 30 кішіні, қатыналарын, балаларын анда ерлештіртмеген. Оны разылықпен, оны ярдыммен біз анда ерлештірдік. Қалған егітлер суықларда яшап, бұл ерде тұрғанлар. Тек 1994 сенесі қарар шыққан соң, инсанлар ев құрмаға башладылар. Ағыр күнлер олса да, Нариманаға күлінчлі күнлер олғаныны қатырлай. Енді біз yazылып, халқымыздың зиядесі дарқаталған еді. Емде бұл времянка демезді, екі учке біз 6-7-дәне мұнда құрған едік әрекет етіп, хашар етіп. Енді балар бір күн күзде енді, яда қышта қалған еді бір. 20-30 адам қалды бұл времянкаларда. И бір күн дейін қағалар қапын почтальон келді бұл. Балар ашқанлар, анда тұти ише, кірмеге чаре жоқ, нешіндір. Не тапсалар, оны яқа еділерде. И почтальон келіп, қорқып, бек сақынып, баларға бақып, балар, я вам очень сочувствую, телеграмму принесла мы. Какую телеграмму принесла? Вы знаете, очень сочувствую, очень трагическая телеграмма. Вот здесь написано: Ашик умер, высылаем контейнером. Білесіз, нечін контейнермен мефтаны еуайсыныз екен деп қорқып берді. Бұл балар күлділер. Нечін Ашик умер соқаған, ол Ашик умер деп бұғарып оқыған еді. Сон Исмаил бейіні де айта алмайдылар. Олар оны 25 жылының ішінде 29 жыл енді. Бұл мәлгеші бір талайы Исмаил бей айтмастан Ислам бей дейлер. Не чексін. Енді оғада ауышмақ керектір. Келечек сене қасаба өз 30 еллығына қайт етежек. Шымды әлбетте бұл қасабаның темел атуында тұрған инсанларының чоқсы арамызда жоқ. Оларның балалары, торынлары есе яңы Исмаил бейнің келечегідір. Нариман аға беден тербие ожасыдыр. Бокс спорт шештіне аятының 15 еллығына беріп, Совет бірлігінде спорт ұстасы ұнваныны ала. Шымды өз евінден бір оданы айырып, спорт мейданчығыны япты. Соңында бір ниетім болды. Қырым-татар баларын мұнда огретмеге күшлі болсын олар. Енді бокс қырым-татар баларына бек келіше. Ол баларына. Енді менімше баларға ең кереклі бір зенат. Болмасын 5 жыл қатнамасынlar, 10 жыл қатнамасынlar, 1 жыл қатнасынlar. 1 жылның ішінде еркеклік не екен бокс бек балабан ярдым ете. Аңламаға, емде өзіне алмаға. Соның үшін мұна 5 жылның ішінде қолымдан келді бір 50-60 бекам жаш кешті бұл. Спортзалдан огренділер, күшлі болдылар. Исмаил бей ең балабан қырым-татарлар яшаған массивден бірісі сайла. Мұнда иалінің сайысы 8000-ден зиядедір. Исмаил бей қасабасында умумен 60 соқақ бар. Оларының адлары қырым-татар халқының белі инсанларының сойларыны ташымақта. Еще 5 лет назад жители микрорайона Исмаил бей не мечтали о том, что они будут заасфальтированы. Я тоже вырос на этом микрорайоне и ходил в городские школы тогда. Значит, проблема была в том, что улицы были грязные. И когда вот сейчас начнется пора дождей или таяние снегов, это страшно. Значит, жители ходят полностью в грязи. И самая большая мечта жителей микрорайона Исмаил бей – это асфальтирование наших улиц. Ну, одной из самых главных задач мы видим асфальтирование. Сейчас уже произведено проектирование первого, второго этапа, ведется проектирование третьего этапа строительства дорог. Уже второй этап строительства дорог ведется полным ходом. Вот сегодня я инспектировал. Значит, этот процесс, идет гильзование улиц. Значит, на днях начнется строительство первого этапа дорог микрорайона Исмаил бей. Газ есть, вода есть,
электричество есть, но есть некоторые участки наших микрорайонов, где нету газа и где нету электричества и воды. Сейчас тоже в данный момент идет проектирование и в дальнейшем будет строительство этих объектов. 2002 сенесінде қасабада яңы милли мектеп açıldı. Шынды яңа тәсіл бинасы қасабаның мерkezінде көтеріле. Бұл мектепте 400-ге якын талебе тәсіл ала. Оқу бинасында қырым-татар тілі ве эдебияты дерслеріні Нури Hoca алып бара. 2014 senesi bu yerde Rusya hükümeti geçkenden soň bazı değişmeler oldu. Odalarımızga yangi aletler alındı, interaktif tahtalar, proyektörler koyulgan edi. Bu Tahsil Nazirligi tarafından belirlengen programma boyunca yapılgan edi. Şimdi öyle şekilde sınıflarda informatika sınıflarında notebook kompüterler alıngan edi. Hem de her bir odada fen odalarında hem de proyektör hem de interaktif tahtaları var. Hocalar onlarını kullanıla hem de talebelerge meraklı dersler geçiriyor. Аңлағанымыз кібі, ocаға çok şey bağlı. Балаларны насыл yoldan алып кетсе, насыл білгілер берсе, öyle de neticelerге erişecek. Şimdi bu mektep mezunları okul yurtlarını bıtırıp, hoca zinatını alıp kasabaga kaytalar. Diğerleri ise başka zinatlarını seçip, vatanımızga öz istesini koşa ve hizmet eteler. Endi hocalar tırışalar ana tilinde derslerini vermege ve başlangıç sınıftan başlap kene de bu yerde nasıl aytmak gerek, bizde bütünle mektep kadimleri şimdi Kırım-Tatarlar. O ana tilini bilgen Kırım-Tatar salar. Ve bu yerde olar evvelden Kırım-Tatar tilinde Kırım-Tatar tilini öğrenmegen olsalar ama derslerini de tırışalar vermege o ana tilinde. Yıl-yıldan balalarının sayısı tek arta. Mektep binası ise tarlıq eti. Яңа мектеп ise Кезлев ve Ahmetxan Sultan sokaklarında kurula. Gelecekte umumen 500'ge yakın talebe manda tahsil alması mümkün olacak. Bu yerde din cemiyeti de halkla beraberlikte çalışa. Bugün 2000'ge yakın bu mezarlıkta bizim aziz ölülerimiz yata. Biz 1993 senesi bu toprakны kanuni rivişte almağa muvaffak bulduk. Toprak algandan soň halkımız, milletimiz birlik bolup bu mezarlıkны kurmağa tırıştı. Bugün Allah'a şükür mezarlığımızda bütün şarayitler var. Bolgan merasim, ölümün bağlı bolgan merasimlerini Kırım'nın çok köşelerine barıp geçiremiz. Bu mezarlık 14 hektar toprak, 19 senesi Hukumat Başlığı Sergey Valerich'le görüşken vaktinde 18. Mart'ta o bizge kol tutup yardım verdi. 18. Mart'ta biz endi kolumuzga hükümetin kanuni katını algan edik. Şoman bağlı bolup bugün endi Yevpatoriya nesine olar kommunalny предприятиясына, yani земельный ne degen bir departament degen organizasyonga keçirip taşadılar. Elbette büyük yer bu yerde İsmail Bey'in özünde 8.000'den ziyade hanı kişiler yaşay. Kartlarımız, ana babalarımız köpsümünde merim olganlar jilal ekin çetten bek köp kelir. Şehirde de bizim mezarlığımız var. Caminin kuruluşu 1993 senesi başlandı. Bu Allah'ın evini bir Türk adamı teşebbüsü ile kurgan ediler. Her hafta 200'ge yakın insan cuma namazına katna eken. Bayram namazına cemaatның sayısı çok olganı için camide yer kalmay. Ve azbarda kilimler toşelip namaz kılına. Cami azbarı insanlar tarafından daima temizlene.
Тереклер екіле, гүллер сачыла. Ифтарлар үшін махсус ерлерні тешкіл етмеге ве кереклі шейлерні yapmaға тырышалар. Сіз көрген дивар бинасы келечекте медресе олacağına ниет етелер. Яз вақытлары жәмінің екінші қатында балалар үшін тайтил мейданчығы тешкіл етіліп, dini derslerini berip, Kur'an-ı Kerim öğretilir. Böyle vatandaşlarımız öz niyetlerinin vatan toprağı için kureshtiler. Gelecekte da bir arzu niyetleri var. Sponsorlar tapılsa, marifçi İsmail Gasprinski'ge abide koymağa tırışalar. Çünkü bu kasabanın yaşları belli marifimizin alıp bargan işinen gururlanıp, ondan ibret almağa isteyler. Keçmişte қалған әрекетлер. Қартларымыз ачлық тұтқанлары, хорланып суықларда отырғанлары, аят үшін күрешмесі ве бұл эпосы ватанға қайту жолы еді. Saç tarlaya arpa boğday, işlebekle tarlayı. Bir saçarsın, 10 alırsın, unutmayıp Xudayı. Bir çuval boğdayga karşı altın kumuş verirler. Kereklerinin neyse bunlar ile gelirler. Aman oğlum satma sakın elindeki toprağı. Anan kıbı seni besler bereketli kucağı. Piçen arpa aş istemez verir sana bunlarını. Sefil rezil alma sakın satıp ana toprağı. İsmail Gasprinski.